Hawraghat constituency MAC Karlitang Ajit Kumar Dey aphan Hawraghat Municipal Board Block IB lapen Netaji Subhash Chandra Bose Welfare Society lapen Durga Mandap Adimalongan kepajui po. Freya chiklo ni phai narkebar ni Hawraghat constituency pen kithurdun kedamtang surihini raingkoi rahinia sengkan Karbianglo Autonomous Council elected pen ke haidona bangphu Karlitang Ajit Kumar Dey labang sopir the pen abitanglo. Alangli Bengaluru Hospital along pensi kisu chilang bo mahusi alangli chiboy nang juilo. La soben karjulong pen frey ni phai narkebar ni Hawraghat arong supi block IB pen chenglong Durga Mandap Netaji Subhash Chandra Bose Welfare Society Adimalongan pajuidamsi alangli phana karjong chomreng me chomrong soan kaparap dunchia phan malomso poran ning chingduk pon. Kewangji langar nikaching thurponji amu asai an sitame katikugduk kokpo pusi Hawraghat constituency atungpen ningduk chipipon rintilo. Laso longa chetong dun MLA Dorsing Ronghang Chairman Raju Tiso EM Ritesh Hi EM Hetsing Rongphar EM Madhuram Lekhe Hawraghat BDC Chairman Budheswar Teron alang litumpen tame chetong dun si Karbianglo Autonomous Council alongan paledampen alang li hemasor tumaphan Khudai damsi me an pipon popusi Hawraghat MLA Dorsing Ronghang pen thanpon aru yar ei Hawraghator karjosi temode hek hoise ami difuloi loi jam difut goi prothome dar amar district BJP karyalayot ase district BJP karyalayot loi goi tar posot ami Karbianglo Autonomous Council office campusot ami loi jam tar posot তেওঁলোকৰ নিজৰ বাগৃহত লৈ যোৱা হ'ব আৰু নিজৰ বাগৃহত প্ৰায় 1-2 ঘণ্টামান তাতে ৰাখি আজিৰ ভিতৰতে তেখেতক মানে আমি জুই সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি পৰিয়ালবৰ্গসকলৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে যি হওক ভগৱানৰ এইটো ইচ্ছা আমি ভগৱানৰ ওপৰত আমি হ'ব নোৱাৰোঁ আমি তেখেতক অজিত কুমাৰ দেক আমি হেৰুৱাই Hawraghatকে আদি কৰি সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং ৰাজনৈতিক বা উন্নয়নমূলক কাম কাজত অকণমান হ'লেও অলপ ক্ষতি হ'ব বা এখেতৰ নেতৃত্বত আমি বহুত দিন এই Hawraghat ৰাইজে এখেতৰ নেতৃত্বত কাম কৰি আহিছে। Hawraghat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live